wan man snow hang ni man ta sni na ka daw ka jingut jingnam jong ki pai ba ha ba ki kendo ha ka ni ka hang kali ke na kalian ke jongi hi kum ka seng jo ka minglia joint action committee of commercial vehicle ni la dap ane sang perkhat highway ba ka ni ka jing hang kali hang ni ko social kham tam e ki na kalian ki bahye bahasam jong itu kena kita saya kun nak benta kena ke exam final kena ke kelas 12 atau ke kelas 10 nak benta ke absol trip ke kipan jing absol nam tak ke absol trip ke kipan jing mut langi ki ong ba la kunu tak di benda ye te ngi lasim ye gue gerai kum ke joint action hi kalau bangi kentu ya baru pat nong song ke bri new trip ba kim dei ba kin yak ni kali ba ki khna school kham tam e ha kane ka samoi ba ki ye pun khre lane ba ki ye khun nam ta kane ka examen ga jongki ba ki de kan aina try gi khna ba kin ki ha ki kali kamai ga jongki ba kin poi biang por ha ki jaka lane hack center ga exam kata ga de ka bangi kentu ngi ka pa ye ki pa ba nong song jong ga bri ni otra hi bro we ba kum juru ngi maham ba ngi hukum ya ki nong nya kali ba kim dei ban kentat ban ket di khna school kham tam e ha ke kini kisngi ba manta ki ba maki kinang dom kam ya kata ba kin ai mensim kelut no kanong kham ya ya jum jum khat jum khna maki khna maki la ban thok ba ha ke ni ke examen ke ba manta usna marjar apa te ni kentu ba ni maham ru ek driver la da kim ket kin suyang kai ha ki jaka yang jongki lada kilap kinunu kiri padba kisondur ya kitu kali lada kidai ki jongi ne kimdai ki jongi ru na kalian jongi kalau mencim dai action mo ba mendai mencim action tangi ki tu ki driver mencim action ru badi kitra kali mo kata kali ka jing maham ka jongi ya ki barok kinong nya kali no khnang manla ya kini ka dhang kali kiladai ban penbiang no ya ki bos ha ki school bapher kum ba kum murdom jongi na dap submit na ko pos ko pa khnang ba kan solve problem nomor kum kalau menta yui kena school ke we kali te hak bakut hi kan ra ai ka kali te menta pada ngi kentu sukar ba dei ban ai demonstration aswa da kini kali sao ki bala su ya kan blok kai teng lalong ketu rel mo ke ba su ya ke we den ke we pat kam dakit ik senja te ni yang demonstrate so di kini kali sao ha so kan ra ai kini ki electricity bus lada kalong na kalian jongi ru ngana ka ti kaman ti diang rila da kamlong pak kembangi la da ma di experience kalau pun bijaya ya bisa pat ba kata ka ba ko ka ba apa kalong ba ni ngila ya churum seneng habe dei bat kini ki office sarkaru ni ba teng ka jingon ra kali jong ki sakri sarkar kalong ba kade ka fashion ni kade ka show jong ki hindai ki la di ben bu dah kendon ba nadu karang ka ba karno hadu ba no ki la dei ben ra kali ha ki office jong ki lada maki ki kwa ban poi biang por ka song how to he jong tu department ba pun pan na ki boss na kamta office boss na kamta ki dong sai kam sarkar ban solve traffic jam ndai ko mangi imen ta pun ki private ki shui yang kat chabalap kat chabasham habakut dakli ki dik jono jo ki staff ki batre ha kita ki benta ndai lada yang pagi kali mai ki ba driver ban up song ta lan khat al ta ko kali ki wit na kali yang ki bor jang an ndai lada yang pagi tu ki kali pa ki ba ki driver dali war mlap kim wit na kali yang an te kun ta hi na kali yang jongi yang ba lada ban solve ya kani ki benta da ka ba haman la ki office ki dim nan ki office boss kinwan na kapor kinlet na kapor ndai ko makalong manta kiwan ka rumon kilay ka rumon namar hadu kan manta ngila ya la persang ban ko mo isota banyak ko dibin haki snam ki lalet ngila ko mo isota bangin syong bangin set ye kali haki por khat lockdown ndai ke khamdon pa kajima na ka daw ngile ikendu banyak kran na ko por ko por tiong ba hak po megla jungi ngim padan ak na ka jong temata ki ko ban punya pat od ngibin ka syong ka jista jong sokar ba kum ba kila de persang so sipor ban ayo dibin yo commercial vehicle ka block 1 kunjo ndai la ayo dibin pada yo private vehicles with strictly issue ya katu ka pass ka solo ka perlu te kon ta mak private kibun bom siu kisiu khajla tang sisil manu kimdai gom basiu ki commercial vehicle man losna lane man ka sobna kisiu ki khajna nungsono ba kali ml jagon dai kajingpon kajangki kalong ba hadu ka manta te na kali ang jungi nim tip shay ta kan ki bon ra kali po office ki di belong nadu karang ba kano hadu karang ba kano ndai ki pek ka tang ml05 to government of Meghalaya dai hendai ka bakut 05 kadai nam to public purpose kon ta te dai ma ta daw kalong ba la sistem
implement ya kanu no ka da puli ba sisil ba phim patla ba phin yada na ka banta kinong siu khajana ngi mantang ya peni ka ba dapat kacau arsian lada phile pa nam tai private na tai kam dan singe maki private kilong no ba ugoi bru hakoi kali hakabakut manu safar kiti pat ba ko penangkap pa kali kamai ba let mawan malas isa ngi mat yang ni experience to ba mata na do masung khang hi ka kharmotor ante to tham kharmotor kolong ba tentang kali kila supaya na jo hajo hajing sisa ka to gede belong one way de mo tendai kum kolong manta par kolong ba ai kelang man ya gitu te kamera hiru ya blok khantam ka traffic jam ka complete ha nang ni na po injury mo khantam nang ni na po injury petrol pump nang to dile nam balik ke kata ba ka create hang tu kolong watang CCTV kamera hang tu kamda i kade ka slam jongno mte balik ke kata ba kimbu watang CCTV kamera hang tu ndai da pipet pa haman ki traffic point kita bagi CCTV kamera lanjut tahang tu pada kamdon bukan kata dan nak yang jengin keseng hiru ngi kentu jur ya kesokar ba khamtam ya kini ki pulut ki ba kwa ban ya chakwa haginu ni benta kumbang i SP jong is castles mo ba nang tengah ila persang karena kan dia ikut one solve ya ka traffic jam henry ka ba khongsan ya kolong ki kwa one solve khat se yengi ka session ka ba ngi le ngi lama da ki babon pun senam haba hak pok surat hak bukut kolong ba manta pi harasi kinongnya kali pi harasi pat ba pi aida ko blok mereka bukut pada debit kamoto temta ko masuk nak sarkar nak lo ang bala de chef yaki tende ke en kan iu pat nak menta ki karmotor makin buang nak tu bat pendan kami tu memernam ke sini ke bengi submit harus nama jakasan mo kabangin ban snano ya ngila ai lu ban sna bak yak tak project ban snano ka parking lot kom shopping mall complex nak menta bikin yang di commercial vehicles mo kata ka de ka jing thok ko suni hapo mo ba but hazu ka por pada ru ngasipin kan mau yang soka namar mo man la ka por teng lalong penikai mengi soka ka jinsa ka soka ka di ben snai polisi mo ndai di mangi pen mangi hap haji mo tu soka ngim sui kata mo te ka soka jungi ka bandon kita ki polisi ki bandon ni kita ki berkhot ku mafi ni ki samri haji sa ban tawan ngijit ki ban tawan ngijit ki ban om makin snai ki nu polisi ban lat ban wanra ya ki jing nam ta cek meriu jungi ya keren man kita dor kilo ya keren man kita nyut ha bukut ki jung asam di pen pok dor dah kolong ni